Saudijska Arabija je pozvala kineskog predsjednika Xi Jinpinga da poseti Rijad, pošto kraljevstvo nastoji da produbi veze sa Pekingom usred zategnutih odnosa sa Vašingtonom, rekli su ljudi upoznati sa planom. Očekuje se da će se putovanje dogoditi nakon svetog islamskog meseca Ramazana, koje počinje početkom aprila ove godine, što bi moglo biti prvo putovanje kineskog predsjednika u inostranstvo od početka pandemije COVID-19. Rijad planira da ponovi topao prijem koji je priredio bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu 2017. godine, kada je posjetio kraljevstvo na svom prvom putovanju u inostranstvo, rekao je jedan od izvora za Wall Street Journal. Prestolonaslednik i Xi su bliski prijatelji i obojica razumeju da postoji ogroman potencijal za jačanje veze, rekao je saudijski zvaničnik. Ne radi se o onom klasičnom, oni kupuju naftu od nas, a mi od njih kupujemo oružje. Saudijsko ministarstvo spoljnih poslova i kineska ambasada u Rijadu nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar. Putovanje dolazi usred promene geopolitike na Bliskom istoku, pošto SAD nastoje da usredsrede više pažnje i resursa na Aziju, dok Kina i Rusija šire svoj uticaj u regionu. Usred sumnje u održivost Vašingtona, posebno nakon brzog povlačenja SAD iz Afganistana, mnogi njegovi regionalni partneri traže nove bezbedonosne i ekonomske veze. Rat u Ukrajini dodatno je naglasio promene koje se dešavaju u tradicionalnim savezima na Bliskom istoku. Saudijska Arabija je odbila zahteve Sjedinjenih Država da pumpaju više nafte kako bi pomoglo u obuzdavanju rastućih cena sirove nafte, a Ujedinjeni Arapski Emirati su ignorisali lobiranje SAD i uzdržali se od rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojima se osuđuje ruska invazija. Saudijska Arabija je uspostavila duboke veze sa Donaldom Trumpom, koji je stao na stranu kraljevine u regionalnom sporu sa Katarom. Povukla je SAD iz iranskog nuklearnog sporazuma iz 2015. godine kojim se Rijad protivio i stao uz prestolonaslednika Muhameda bin Salamana nakon ubistva saudijskog disidenta novinara Džamala Kašogija od strane saudijskih agenata 2018. godine, ali odluka Trumpa da ne odgovori na napad iranskih dronova i raketa na glavna saudijska naftna nalazišta 2019. godine uznemirila je partnere sa Arabijskog poluostrva koji su se decenijama oslanjali na obećanja američke bezbednosne zaštite. Kina je najveći svetski uvoznik nafte i najveći trgovinski partner Saudijskoj Arabiji, koja je najveći svetski izvoznik nafte. Peking također održava tople odnose sa najvećim rivalom Saudijske Arabije, Iranom, što bi Rijad mogao da pokuša da iskoristi ako Teheran pristane na oživljavanje nuklearnog sporazuma sa SAD. Poseta Xi Jinpinga bila bi u kontrastu sa odnosom princa Mohameda sa predsjednikom Bajdenom, koji je izbegavao de facto saudijskog lidera, što je tokom kampanje 2020. godine obećao da će kraljevstvo tretirati kao otpadničku državu. Princ je odbio da razgovara sa Bajdenom poslednjih nedelja, pošto su SAD radile na izgradnji međunarodne podrške Ukrajini i obuzdavanju rasta cena nafte. Kineski predsjednik je poslednji put sreo princa Mohameda 2019. godine kada je posetio Peking da bi potpisao energetski i trgovinske sporazume usred početnog talasa kritika Zapada zbog ubistva novinara Kašogija, koji se preselio u SAD i kritikovao prestolonaslednika. To će biti prvo putovanje Xi Jinpinga u Saudijsku Arabiju od 2016. godine i moglo bi biti njegovo prvo putovanje u inostranstvo od početka pandemije, kada su mnogi drugi šefovi država izašli iz svojih zaštitnih sfera i krenuli na put. Kineski predsjednik je ograničio svoju interakciju sa stranim kolegama na video vezu i telefon, piše Wall Street Journal.